galima pasidalinti ir tu, ir tu. Переводчику коротко сказали поделиться. Sako, vertėjai trumpiau pasidalinti, tai Я вообще коротко не умею, aš aplamai trumpai но negaliu, я bet постараюсь. aš pasistengsiu. Первое, наверное, свидетельство. Svarbiausia, tai, ką aš norėčiau paliudyti, Очень коснулось то, что пастырь вот сейчас tai, говорил, ką pasakė tik ką pastorius, что Бог на самом деле отвечает kad viešpats atsako и iš tiesų благословляет. ir laimina, Потому что мы с мужем nes mes su vyru, тоже попали в такую ситуацию. nes mes patekome į tokią situaciją, Наверное, прежде еще должна забежать 3 года или 2 примерно prieš 2-3 назад. metus, Я когда-то увидела просто там пастырь Алексей Ледяхев словом делился. tuo metu dalinosi pastorius Aleksėjus Ledėjevo žodžiu. И мне в сердце так это коснулось. Ir man širdyje taip prisilietė. И я подумала, как же я хочу встретиться с этими людьми. Ir aš pagalvojau, kaip norėčiau susitikti su šitais žmonėmis. Но потом я встретилась не с этими людьми, Nes aš paskui susitikau ne su tais но с žmonėmis, препятствиями, bet su kliūtimis, со сплетнями, su pletkais, наговорами. visokiais neteisingais kalbom, Потому что люди же любят сплетничать. nes žmonėsgi mėgsta pletkinti. Им со стороны виднее, Ir jiemsgi iš šono labiau matosi. кажется так. Atrodo taip. И я попала вот в это, Ir aš patekau į tai. но в сердце, Bet širdyje я думаю, я боролась, вот где истина, а где ложь. aš kovoju, kas yra tiesa, kas melas. И думаю, ну нет, он такой классный. Aš galvoju, nu negi, Я čia jis toks чувствую nuostabus. помазание. Aš jaučiu patepimą. Вот прям как будто часть моего сердца. Atrodo, gal net dalis mano širdies. И я думаю, Господи, вот как бы я хотела. Ir aš galvoju, viešpatie, kaip aš norėčiau. И я даже не надеялась, что Бог меня в эту церковь Ir приведет. aš net nesitikėjau, kad viešpats mane šitą bažnyčią atves. Я даже не знала, что главный здесь Алексей Ледяев. Aš negalvoju, kad čia vat, vyriausias yra pastorius потом Aleksėjus узнала. Ledėjus. Aš tik paskui sužinojau. И я даже не думала, Ir aš net что negalvojau, я попаду на международную kad конференцию. aš pateksiu į tarptautinį И вот konferenciją. когда здесь ролик крутили Ir kai čia nais rodė video, о том, что 12 лет спустя, kaip 12 metų atgal, я просто так хотела туда aš попасть. taip norėjau ten patekti. Но у нас случились с мужем, Bet pas mus įvyko su vyru как вот пастор говорит, финансовый кризис. finansinė krizė. Случилось так, что 2 месяца назад, ну, мне надо было уйти с работы Prieš 2 mėnesius atgal man reikėjo išeiti iš darbo по определенным причинам, dėl tam tikrų aplinkybių. а муж пошел на бюллетень. O vyras nuėjo į На biuletenį. Мгм. И он долгое время находился, Ir jis daug laiko tenais buvo. и я просто так хотела туда ехать. Ir aš taip norėjau ten važiuoti. И когда меня спрашивали, вы поедете, Ir kai manęs klausdavo, ar jūs važiuosite? и я не знала, что Ir говорить, aš nežinojau, ką atsakyti. но у меня сердце рвалось. Bet mano širdis tiesiog plyšo. Я хочу Aš туда. taip noriu tenais. И вот в один вечер Ir vieną vakarą я ничего не говорила людям. aš nieko nesakiau Я просто žmonėms. была в своей Aš комнате, tiesiog buvau savo kambaryje. и я упала на колени. Aš tiesiog kritau ant savo kelių. И я увидела себя, вот как будто я и раздвигаю прям препятствия Aš все. tiesiog pamačiau, Но kaip это aš в lygtais, духовном. Dvasioje traukiau visas tas kliūtis. И я говорю, Ir aš Господи, sakiau, viešpatė, Ты же сказал, tugi pasakėjai, что будет так, как мы попросим, bus taip, kaip mes что paprašysime, воля Твоя, kad tavo valia, что Ты обеспечитель. tai tu, kad tu esi mūsų Бог, я вот aprūpintojas. теперь хочу сердцем быть там, я Viešpatie, хочу. Aš noriu savo širdim būti tenais, aš И я noriu. просто не помню, мне Ir просто tiesiog aš слезы neatsimenu. лились, Man tiesiog krito ašaros. и я плакала, Ir aš verkiau. и я говорила Ir с aš sakiau, Богом. kalbėjau su viešpačiu. И знаете, Бог Ir ответил, žinote, viešpats atsakė. случилось так, Nutiko taip, что Бог просто сюда привел одну семью, kad viešpats taip, kad atvedė čionais в vieną šeimą. воскресенье до, то есть неделя до конференции, в Vieną одно savaitę iki воскресенье. konferencijos. И понимаете, и этот человек увидел, говорит, а вы Ir поедете? tas žmogus pamatė tą video ir sako, ar jūs važiuosite? А муж так растерялся, Vyras mano taip sutriko и он не знал, что ir ответить. jis net nežinojo, ką atsakyti. Но он просто по вере, получается, сняли комнату. Ir tiesiog į tikėjimą mes išnuomavome kambarį. Ну, получается, без денег мы Turiu сняли omeny, kad комнату. mes dar neturėdami pinigų paėmėm ir išnuomavom tą kambarį. И как он поедет, мы вообще не знаем. Ir kaip jis važiuos, mes net iš vis net Ну, в nenutokėm. общем, он сделал шаг этой веры. Jis padarė žingsnį, to tikėjimo žingsnį. И я думаю, Ir aš galvoju. я потом пришла в себя, он мне говорит, ты знаешь, ну вот я все заказал. Aš paskui, man atėjo
pati į save ir galvojau, va, mano vyras sako, aš jau viską užsakiau И это верующая жена. ir tai yra tikinti žmona. Я в себя как будто пришла. Atrodo, kad atėjau į save. Говорит, ты что натворил? Ką tu čia padarėjai? Как ты поедешь? Kaip tu Ты что važiuosi? делать Tu будешь? kaip tu ką darysi? И у меня такое. Ir pas mane taip. Да ты что, я столько лет в вере, я таких так- шагов веры не делала. Aš tiek metų tikėjimą ir aš tokių žingsnių net nebuvau У меня dariusi. всегда все по Pas полочке. mane viskas tiesiog pagal lentynėlės. А ты тут уверовал, и тут ты O tu tik перешагиваешь taip все. Tikėjai ir paėmė ir peržengi viską. А он мне еще так O говорит, jis man paėmė ir что ты sako, ką переживаешь? tu pergyveni? Ну вот ты посмотришь, переведут деньги Tu до pamatysi конференции. ir perves pinigus iki konferencijos. Ужас. Siaubas kažkoks. Я перемучилась. Aš tiesiog įsikankinau. Уже среда, Jau trečiadienis, а деньги еще не o приходят. pinigai dar neatėjo. И понимаете, он должен был получить бюллетень. Jis turėjo gauti biletenį, Но получается, ему его только закрыли. bet jį tik tai jį uždarė. И я ему так говорю, ну ты Ir aš что? jam sakau, Он же переводится в течение там 14 дней. jis pervedamas 14 А он dienų мне говорит, ну и laikotarpį. что, O мне jis man Бог в sako, ускоренном времени o man переведет. viešpats greitų metų paims ir perves. Все, космос. Viskas kosmosas. Я боролась с Aš собой. tiesiog kovojau su И savimi. понимаете, роптать не могу. Ir bumbėti negaliu. И на мужа кричать не Ir могу. ant vyro negaliu rėkti. Не положено. Nu, ir kažkaip И tai у меня nesigauna. там... O viduje, "A!" И вы Ir jūs понимаете, suprantate, он получил реально деньги. jis realiai gavo pinigus. И мы смогли Ir поехать. mes galėjome И Бог nuvažiuoti. дал даже больше, чем Ir он viešpats ожидал. davė dar daugiau, negu mes tikėjomės. И понимаете, муж глава семьи. Supraskite, vyras yra šeimos galva. Как бы не хотелось, Kaipgi nesinorėtų. женщины аминь не кричат. Moteris, žmonas, amen nešaukia, girdžiu. Но чтобы жена почитала мужа, надо любить жену. Bet kad žmona gerbtų vyrą, Ženšinami. reikia mylėti žmoną. Ir dabar žmonos pasako, amen. Знаете, и когда мы уже оказались на Ir kai mes конференции, atsidūrėme konferencijoje, я переживала просто, вы понимаете, вот когда ты чего-то не получаешь, и ты ждешь aš этого. gavau tiek daug, vat ko tiek laiko aš negavau, o ten tiek laiko laukiau. Я просто ощутила себя как дома. Aš ten jaučiausi kaip namuose. Я говорю, вау, Бог, Aš sakiau, wow, viešpatė. я когда-то думала, Aš kada tą galvojau. но я вообще не думала, Aš niekada negalvojau, что ты так kad сделаешь. tu tai padarysi. И когда я стояла, Kai aš stovėjau, Бог мало того, что нужды благословил, maža to, kad viešpats palaimino tas mūsų poreikius. я стою, Aš stoviu, я вижу рядом aš мужа matau šalia vyro и своих ir детей. savo vaikus. А когда-то O kažkada, я множество лет aš daugybę metų молилась, meldžiausi и мой муж вообще не хотел идти в ir церковь. mano vyras iš vis nenorėjo į bažnyčią. И я вижу, что я в Божьей семье, Ir aš matau, kad aš Dievo šeimoje, с Богом, su viešpačiu и что эти плоды, ir kad tie vaisiai, вот они осуществляются. jie pradeda veikti. Я еще пережила такое Aš откровение. dar išgyvenau tokią prieškimą. Вы знаете, что Бог, Он есть целитель. Jūs žinote, kad viešpats yra У gydytojas. Него много имен. Jis turi daug vardų. Он может быть строгий, Jis gali būti griežtas. Он может быть Jis любящий, gali būti mylintis. Он вообще чаще всего любящий, Jis dažniausiai yra mylintis. если мы не упертые, Jeigu как mes козлята. nepasipriešinam kaip ožiukai. И знаете, Žinot, я пережила, я вот хотела, я думаю, Бог, я вот в своей жизни Тебя по-разному переживала. aš sakau viešpat, aš tave savo gyvenime įvairiai jutau. А вот что такое Бог-супруг? O ką reiškia viešpats jaunikis? Что такое соединяющиеся с Господом становится одно с Господом? Ką tai reiškia, kad susijungus kartu su viešpačiu tampa vienas su Ну viešpačiu? хорошо, когда нам слово говорят. Gerai, kaip mums žodis sako. А я вот такой человек, я все должна пережить на себе. O aš toks žmogus, kurie viską turi pajusti ant savęs. И знаете, я пережила вот такое откровение. Aš pergyvenau tokią prieškimą, Я знаю, что образ Иисуса на самом деле никто не знает. kad atvaizdą viešpatės iš tikrųjų niekas nežino. Но я почему-то пережила вот образ, вот знаете, как его изображают распятого. Žinote, aš kažkaip tai savie, būna toksai vaizdas, kada jį parodo tokią nukryžiuotą. И у него нога на ноге, и там вот гвоздь, да? Ir pasikoja ant kojos ir tenais yra vinis. И я просто пережила. Ir aš tokį pergyvenau. Вот это теперь твое хождение нога в ногу со мной. Aš tokį gavau žodį, kad va tai yra dabar tavo ėjimas koja į koją kartu su manimi. Это
новый сезон. Tai yra naujas sezonas. И вы знаете, я пережила в духе, Aš pergyvenau savo dvasioje. я не знаю, как вам это объяснить, Aš я net не могу nežinau, kaip этого tai paaiškinti. объяснить. Aš net nežinau, kaip tai paaiškinti. Я просто плакала, Aš tiesiog verkiau. потому что я вижу вот эти ответы Nes aš Божьи. matau tuos atsakymus viešpatis. Вот, кажется, был сезон вот Atrodo, этих вот buvo слез, sezonas tų ašarų. а теперь приходят эти O благословения. dabar ateina tie palaiminimai. И я просто внутри как будто соединилась с Богом Ir aš Духом. viduje dvasiai susijungiu su И viešpačiu. как вот Бог говорит, соединяющийся со мной становится одно, да? Ir kai viešpats sako, susijungiu su manim, tai tampa viena. И я вот просто это Ir пережила. aš taip pajutau. И что-то внутри меня стало рухать. Ir kažkas tai viduje manęs griuvo. Я увидела, какие они классные служители. Pamačiau, kokie jie nuostabus С ними tarnautojai. можно быть самим Su собой. jais galima būti pačiu Шутить sau. можно. Juoktis galima. Христианам шутить Galima можно. krikščionėms Я не juoktis. привыкла к Aš tada такому. net nebuvau pratusi prie И вот to. внутри у меня эти процессы. Ir pas mane viduje tie procesai. Слава Богу. Ačiū Dievui. Ну, теперь энкаутер чуть-чуть, да? Dabar truputį encounteris. Во-первых, очень хорошо, когда ты не зритель, Labai nuostabu, kada tu nesi tik tai žiūrovas, а участник. o dalyvis. Очень рада, что могла вот, что пастыря разрешили послужить. Aš labai esu dėkinga, kad pastoriai leido man patarnauti. И я когда-то приводила пример, что если ты чувствуешь себя как котенок, то ты в Боге как лев. Kai aš vieną kartą kalbėjau apie tai, pasakoju, kai jeigu tu jautiesi save tiesiog kaip kačiuko, o Dieve tu esi liūtė. Я вчера пережила, что, оказывается, в Духе Божьем можно и львом быть. Vakar aš būtent ir pajutau, kad Dievo dvasia tu gali būti kaip liūtė. Я просто пережила эту силу Божью Aš tiesiog pajutau tą Dievo jėgą и огонь. ir ugnį. И вот я никогда не люблю, когда я не готова. Aš niekada nemėgstu, kai aš esu Вот если nepasiruošusi. мне говорят, ты должна выходить, я должна знать, что я уже буду сюда выходить. Jeigu būtų man pasakę, kad aš turiu čia išeiti, tai aš turėjau čia žinoti, kad aš turėjau čia išeiti. И вот я не люблю спонтанности. Ir aš nemėgstu spontaniškumo. И когда я не знала, что мне надо будет служить, Ir aš nežinojau, kad man reikėjo и я tarnauti. пошла служить, Ir aš ėjau tarnauti. оказывается, что Бог может творить великие Ir дела. pasirodo, kad viešpats gali daryti didžius darbus. Я пережила Его огонь на себе Aš pajutau jo ugnį ant savęs. и поняла, что не я живу, но живет во мне Kad Христос. ne aš gyvenu, o manyje gyvena И что не Kristus. надо Ir готовиться, nereikia ruoštis. потому что это не я Tai красивенькая, ne tik tai aš пушистенькая, tokia graži ir pukuota. а потому что Бог изливает свой дух так, как Он Dėl хочет. to, kad viešpats išlieja Iš to- savo jėgą taip, kaip jis nori, o ne kaip aš. И что Он всех призывает. Kad jis visus šaukia. И еще классно, что реально повинуются. Ir dar labai nuostabu, kad tikrai jie klauso. Я пережила. Aš pajutau. И знаете, ну вот когда Оля молилась, Ir kaip Olga meldėsi, я вначале ничего не пережила. aš nieko pradžio nejutau. Потом, честно скажу, O paskui tiesą я домой sakant, вернулась, aš namo grįžau. и у меня огонь в животе. Pas Знаете, mane бабочки ugnyje, говорят у женщины. Ugnis tiesiog pilve. Бабочек Žinot, būna, не sako, было. kad drugelių pilve, bet drugelių tai nebuvo. Ну, огонь. Bet buvo У ugnis. меня огонь здесь, ugnis на ten, ногах, sako, на голове. kojų, ant Я не galvos. знаю, он везде, Aš nežinau, кажется. atrodo, kad Я не visur. понимаю, мне что, Ir температура, aš что nesuprantu, со man мной? temperatūra ar kas čia su И manim. вот я полчаса Ir провела в aš таком pusę valandą, aš состоянии, jutau save tokiai būsenoj, а потом o встала, paskui atsistojau. и понимаете, как будто, ну вот я новая Ir atrodo, kad сегодня. aš šiandien nauja. У меня даже нету страха ошибаться перед Man net вами. nėra netgi tokios būsenos ir jokio jausmo, kad aš bijau suklysti. Потому prieš что jūs. если я буду здесь ошибаться, я Nes- живой человек. Nes jeigu aš net ir klysiu, bet aš esu gyvas žmogus. И служитель Ir нуждается в Боге еще tarnautojas. больше. Ir dar trokšta viešpatės dar labiau. А потом, знаете, когда со стороны вот всегда смотришь O там, kai iš šono matai, о, этот пастор, эти o, служители, šitas они, pastorius, они, šitas они. tarnautojai, o jie. А когда ты на шкуре O переживешь, ko tai ant savo kailių pajunti, какое служение люди несут, kokią tarnavimą žmonės neša, какую жертву вкладывают. kokią auką jie įdeda. У тебя и суд, Ir pas tave ir teismas, и разговоры, ir pokalbiai, и все уходит на другой ir план. visa tai nueina į kitą planą. Потому слава Богу, Dėl to šlovė viešpačiui, что Он не отдает своей славы никому. kad jis savo šlovės niekam netiduoda. И что я могу сегодня свободнее себя Ir kad aš чувствовать. galiu šiandieną žymiai laisviau save Что jausti. цепи, они невидимые, вот Э, эти. Kad tos nematomi, tos grandinės, Я не знаю, что конкретно произошло, aš nežinau, kas tiksliai но įvyko, я чувствую свободу bet aš внутри jau, себя.
juntu laisvę viduje savęs. Слава Богу. Ačiū Потому что я viešpačiui. была в состоянии Nes aš таком, buvau būsenoje то не tokioje. одевай, To туда не ходи, neapsirink, ten так не neik, делай, tai тебе nedaryk, нельзя, dėl to то taip не negalima, иди. to nevalgyk. И моментом я здесь Ir вот tai так вот прям momentais думаю, не man сюда atrodo, нельзя, oi, не ne ten туда negalima, нельзя. ne ten Но это negalima. внутри я так Bet tai переживала. viduje А aš taip сегодня jutau, я уже o могу šiandieną передвигаться. aš galiu judėti. Слава Богу. Ačiū viešpačiui. Слава за Его славу. Ačiū Dievui už jo šlovę. Amen.